Okay guys, saya Gary ya daripada GCR Motor. So model ni Suzuki SV650 yang latest sekali. Alright, korang mesti dah order lama tak lepas store, tapi kini kita ada sebuah yang second hand tapi showroom punya condition macam motor baru, siap ada bagi aksesori lagi guys. So 2025 bulan 7 punya Suzuki SV650 ABS. So sekarang baru bulan 10. So maksudnya dia baru pakai 3 bulan guys. So condition macam baru lagi. Lepas tu korang dengan harga kita nak offer 28,500. Korang dapat lagi aksesori yang dia pasang. Nanti kita tunjuk kat korang apa yang datang dengan motor. Alright, minimum deposit kosong, bulanan 500 lebih selama 6 tahun guys. So boleh cash, boleh loan. Kalau korang ada credit card, limit cukup, boleh swipe bayar credit card, bayar installment 0% interest, EPP dengan bank. Itu term and condition. Boleh PM kita untuk dia punya detail guys. So jom kita tengok. Motor ni semua standard lah. Lain semua standard. Side mirror semua standard. Line new condition. Windshield dia dah tambah. Asal tak ada windshield, dia dah tambah windshield. Alright, ABS brake, disc brake kiri kanan. Tayar pun tayar 95%. Tayar macam baru lagi. Sebab memang motor baru pakai 3 bulan. So size 120 70 17. Original punya tayar. Ini tayar original punya lah. Memang keluar kilang. Ini dump dog kalau tak silap saya. Lepas tu ada radiator guard dia dah bagi. Alright, ada Evotech punya frame slider, GB Racing punya engine cover guard. So ini dua silinder orang kata macam V punya engine lah. Okay, siap ada exhaust slip on aftermarket Yoshimura punya, Evotech punya bobin. Belakang bersama, tayar 95%, dump dog punya tayar. Alright, kilang punya tayar lah. Memang beli motor baru dapat tayar ni. 160 60 17 inci. So motor macam baru lagi, warna ini matte punya warna. Okey, gelap ni punya warna. Ini orang kata matte black punya warna. Alright, mileage berapa guys? Korang tengok. Mileage 4,000 sahaja guys. Mileage 4,000 sahaja. So last kita payung kat korang dia punya sound. Okay, sound dia dah tukar exhaust memang best. Alright, ras sekali harga jualan 28,500 2025 bulan 7 punya Suzuki SV650 ABS. Ini sangat susah dekat pasaran, sangat susah lepas store, memang rare. Alright, kalau minat PM kita cepat-cepat. Motor dah siap dengan aksesori. Loan deposit minimum kosong, bulanan 500 lebih 6 tahun. Kalau cash boleh proses cash. Kalau credit card limit cukup, boleh swipe dengan credit card guys. Alright, so dia masih ada warranty hingga 2027 bulan 7 term and condition guys. Kalau minat roger kita. Bye.